Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abdullah bin Umar. Wa ana Abdullah bin Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar jaa teka sapa rajulun wong lanang teka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu hale nyuwun izin sapa si rajul meminta izin fil jihadi ing dalem perang. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidak ahayyun ana ta iku isih urip walidaka utawi wong tuwa loro sira ahayyun ana ta iku isih urip walidaka utawi wong tuwa loro sira gal mongko matur sapa si rajul Naam inggih ya Rasulullah hayyun. Naam inggih ya Rasulullah tasik gesang tasik wonten jan Madura niki swarga. Qal maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fihi ma mongko iku tetep ing dalem bagusi lan ngeladeneni wong tuwa loro fa fihi ma mongko iku tetep ing dalem bagusi lan ngeladeni wong tuwa loro fajahid mongko perang sapa sira fa fihi ma mongko iku tetep ing dalem bagusi lan ngeladeni wong tuwa loro fajahid mongko perang sapa sira dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma beliau menceritakan bahwa orang laki matur benyoon izin untuk memberikan izin untuk mengikuti perang. Pamit ke Kanjeng Nabi terono roa perang. Faqala maka Nabi tanya ada orang laki nika. Ahayyun walidak apa odi ring tua duaan ben? Qala na'am iki ya Rasulullah kibada. Ahayyun walidak apakah kibada ki odi reng tuana ben debuna Kanjeng Nabi atanya deka reng laki nikah qala na'am ya Rasulullah engki ya Rasulullah kibada qala fa fihi ma fajahid maka perang ben tak usah keluar bungkoh cukup bede dalam bungkoh ngeladinin ben ngabek teh deka reng tua dua fajahid perang ben perang berarti ini kan, perang. Nah dari hadis nikah dalil ala annahu yusqitu fardal jihad ma'a wujudil abawain au ahadihima lima akhrajahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan tentang hukum orang perang menjadi gugur tak wajib perang fardu jihad kewajiban jihad ma'a wujudil abawain ketika kibadah ring tua dua kecuali ring tua dua ini mun anyoro ring tua dua senyoro
Mun reng tua dua ki ibadah apa boleh ke buta aki tak puron Kanjeng Nabi nerema orang si ki ibadah reng tua tak gelem. Karena orang ajihad nikah hukum fardu kifayah, sedangkan birrul walidain aneka ampun fardu ain wajib hukum anak abekte ke orang tua. Neka dalil munan. Beda boleh riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Nasai anna Aba Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya mana Jahimah jaa datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pas ada bu ya Rasulullah aradtu al-ghazwah. Ya Rasulullah kula nika trono perang. Wajitu li astashiruk. Kula datang anika untuk bermusyawarah kalaban panjenengan. Katipun penapa saya menurut panjenengan faqalah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atanya halaka min ummin apakah ba'an kandi ibu qala na'am ya Rasulullah inki ya Rasulullah qala ilzamha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak sahabat saatnya majahimanika atanya apa yang tunaban ki ibadah? Naam ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu ilzamha tetapen ibun ban. Tetapen ibun ban. Mun saumpama. Jihad ampun dikumandangkan ben jihad kekurangan pasukan masalah. Diumumkan secara resmi baik dari kalangan para ulama dan tokoh masyarakat pada ngajak untuk perang. Maka ketika perang gila ampun dinyatakan fardu ain karena kekurangan tenaga, kekurangan tentara, kekurangan kekuatan, maka hukumnya jadi fardu ain bener fardu kifayah. Terus dia remah. Apa ki tetap kering tua, apa norok perang tetap kering tua. Padahal tadi fardu ain punan, tadi fardu wajib ini fardu kifayah. Fardu ain, wajib fardu ain ini tak wajib tak napa tak oleh tinggal, wajib elakonin. Mau tinggal tu sah hukum. Neka pun kita tetap megugur deka kewajib na perang. Apa boleh fardu kifayah. Sifatnya seruan atau perintah yang hanya fardu kifayah. Ayo siapa sih nora perang masalah. Oh tak berbeda seruan perang terus keadaan teh orang saya daftar tak mendesak. Enggak orang laki ini ke datang ke Kanjeng Nabi terus ora perang. Bita bimangken wajib paki perang di Kanjeng Nabi. Wajib perang hukum areng boleh. Ah bita. Karena neka ki Kanjeng Nabi atanya apa ki beda yang tu naben. Beda. Apa ki beda ibun ben? Beda ilzamha tetep. Nah, berarti dari hadis ini seandainya para jihad neka etetiaki fardu ain terus abek teh kering tua juga fardu ain maka tetap fardu ain perang tak bisa mengukur deka fardu ain kewajiban abek teh ke orang sepo. Nah, ilzamha. Padahal untuk perang aja jelas punan. Aja ke agama, aja ke kemaslahatan orang Islam, aja ke negara, aja ke orang Islam, aja ke agama, dalam peperangan gila. Tetapi dalam abek teh kering sepo ni kemaslahata tentang umum khusus de kering sepo, karena nikah. Depada mungkin fardu senyama jihad gila fardu ain, perang nikah fardu ain, sedangkan abek teh kering sepo juga fardu ain tetap tak bisa mengukur. Ini adalah dalil betapa agung abek teh kering sepo sampai perang pun tak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tak oleh. Mun sampeyan tanya ning Al-Qur'an
ayat banyak. Dalam Al-Quran banyak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka, Allah Subhanahu wa taala ampun mewajibaki pertama alla ta'budu illa iya, cek sampai nyembah kejaba nyembah dekat Gusti Allah, rububiyah. Seberkaitan kelaban pangeran dia. Cek sampai nikah adalah batas-batas kepangeranan. Berarti ini sangat penting dalam urusan ibadah dekat Gusti Allah. Ampun peringatan bu Gusti Allah. Cek sekali-kali nyembah kejaba nyembah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyaman rububiyah. Setelah nikah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah rububiyah nikah dekat orang tua. Wabil walidaini ihsana. Lafaz ihsan, benar ikraman, atau ta'ziman tapi ihsanan. Ihsan. Beda ikram ihsan ni ke beda. Ikram i'zam ihsan beda. Beda orang beri ngakan keng tak ihsan. Ya kan kakan ya kan kakan bu, kakan bu. Korek tibi dikit bereng, sahabat tibi bereng. Tak ihsan. Nyonyok pese lah ya kalah. Kau saya minta boleh. Tak ihsan. Walaupun nak beri. Hebat Al-Qur'annya bahasana, sangat sempurna. Wabil walidaini ihsana. Dekareng itu apa ihsan? Apa harus memberi ihsan? Enten. Apakah harus syarat melaki emas keroncongan deke ibu? Apakah harus melaki bungkos semapan kendaraan sebagus? Ai kocak ihsan belum tentu. Belum tentu. Ihsan neka tak dituntut untuk selalu beri enten, tapi ihsan neka di atas segala-galanya, berbuat baik dengan orang tua. Apapun, jangan ihsan. Daya ihsan. Ngetraki ke songai king tak ihsan. Ngetraki saumpama ke songai utawa ke amma. Wala la rontoron TV dan di atas. Ngetraki ke tak ihsan. Bahaya rengan niku. Ya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma. Jika salah satu daripada kedua orang tua kalian sudah mencapai al-kibar, masa tua. Embun tua bibapan tua. Au kilahuma atau kedua-duanya, salah situng bapak atau embu atau kedua-duanya. Fala taqul lahuma uff. Cek sampai ngal ngucap kata-kata uff, karena ning bahasa Arab uff nika adalah lafaz sepaling cendek, sepaling pandai. Andai kata beda lafaz lebih pandai dari uff, Allah Subhanahu wa taala pasti menggunakan lafaz nikah. Tapi ning bahasa Arab sepaling pandai lafaz apa? Uff. Cek sampai ngocak kering tua. Hub. Tak kosa gelu, hub gelu nje. Kan hub je tak boleh lah. Uff tak boleh. Cek saking ngebede kata-kata selebih pandai tenebang uff atau hub, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngakui kata-kata nikah. Wala tanhanhuma, cek sampai nyentak. Baik salah situng atau bereng tua duaan cek sampai bengal ngocak uff, wala tanharhuma cek sampai bengal nyentak. Ahli ibadah siang malam keng nyentak ring tua, wallahi percuma. Adalah. Dipastikan neraka orang jemaah, pasti neraka. Hatta ahli ibadah. Tak main urusan bengal kering tuan. Berkena kakek pemondu
pengaji, apa sekolah, Yusuf aja diri ya. Bisa menghargai ke ibu, bisa menghormati dekat ayah, dekat abah, dekat bapak. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kedua-duanya kepada bapak dan ibu qaulan karima. Ojaan se karim se mulje. Ojaan se mulje. Nika Al-Quran senyoro nika. Bene Kanjeng Nabi. Bene ulama, bene kiai, Gusti Allah. Ben kita torasan di anak, der merasan menelaban bi anak. Ibu ngocak, "Jong, engkau ngeleraki kakek nak taruhannya beh. Mun engkau tak selamat, kakek tak selamat. Jihad wiladah, mun beda orang bine mate tepak ngeleraki, ani kayak kocak jihad wiladah. Oleh gencirna perang ring bine mun mati dalam kebedaan ngeleraki, Pak. Tapi ibu ngocak ke anak, nak, engkau ngeleraki beanje jihad. Taruhannya beh, bene antara na beres, bene antara na sehat bi sake. Mun kakiatannya sake ring ngeleraki ini kah? Mun saumpama na tolang 70 tolang permuk sekalian ki sake orang ngeleraki, Pak. Tolang 70 tolang permuk potong kulit sampean teroncen bi tak kuat. Roga bi tak kelar, Pak. Bayangake ibu ngeleraki neka 70 tolang permuk sekalian ki sakean ibu sing ngeleraki. Potong rasana. Engkau ngeleraki beun jena potong rasana abe mati yang kau ngeleraki beun dia. Kengki beda ambun saken. Lebih dari 40 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun hilang saken. Keng mun beun alaban ke ibu nak, saken tak buambu. Lebih sakit tenebeng ngeleraki laban bi anak ni. Wah, oleh karena dinto ni kepenting pendidikan, wis pepeceti orang je lah, Pak. Sokor kering to nama apaan. InsyaAllah ki beda harapan orang ni kebekal atau obat insyaAllah. Orang mulai kering sepone nika ahormat abek teh pasti teti orang mulja pasti. Tak kira teti orang si tak mulja tak kira. Mohal orang mun kering tuana abek teh selalu ring tuana selalu ibu melerua yang ada ibu meleria yang ke ibu. Walaupun ibu soki kelar le mele ibu, tapi bentuk kasih sayang seorang anak ke ibu. Mele sate ngak ke ibu, mele bakso mele ki ibu, mele ruai ngak ke ibu. Tangere orang ngak nikah. Pasti hebat anak. Urusan perang bisa gugur kewajibannya. Alqamah korang derma. Sahabat Alqamah ninga. Sebenarnya nyom tanah Kanjeng Nabi, sebenarnya ketinggal wajah Kanjeng Nabi, sebenarnya apolog bi Gusti Kanjeng. Apa kesalahan Alqamah? Seguni, Pak. Kesalahan Alqamah ini seguni. Beda si ada bule meleh, ekakan binen nah. Reka ini bagi ke ibu, sehingga perasaan ibu. Beda si ada bu cerita Alqamah ini kebenin senikah. Ibu amasa, lo merluaki kang kui Alqamah tak gelem ngakan, tak kok tak ngakan masak nasi bine. Gara-gara dia Gusti Allah tak terima. Allah Subhanahu wa taala si tak terima ya kawan. Allah Subhanahu wa taala si tak terima. Korang sekone Alqamah sul khotimah. Sahabat, Pak. Korang derma hebat Alqamah. Akhirnya yentar bi Kanjeng Nabi. Etal kedin Sayyidina Alqamah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak bisa Alqamah. Terkunci lesan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa ki bade ibun reng tuan atau besalah situnga? Bade ibun ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngotos Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Bilal bin Rabah. Sora entar ke ibun minta ki sepora Alqamah. Datang ibun tua. Ampun tua rentah.
Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Bilal bin Rabah menyampaikan salam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan supaya Alqamah makin keadaan sekarat mati soro sepora. Tapi ibu nolak. Ya Ali, ya Bilal, sampean kita torasana tetiring tuai laban biana. Peleman sampean, kau letaknya pora ke Alqamah. Peleman Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Bilal bin Rabah mangki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi tanya, "Darma wahai Ali, darma wahai Bilal?" Maka kedua-duanya menjawab pada, "Ya Rasulullah, ibu taknya pora ya Rasulullah." Beli boleh. Sahabat-sahabat perintah bi Kanjeng Nabi untuk mempolong kaju. Mempolong kaju banyak. Sahabat bingung. Kewe apa kaju? Setelah kaju terkumpul, popolong bi Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal bin Rabah perintah boleh entar ke ibun Alqamah. Kebala. Demi Allah, engkau Muhammad Rasulullah dan Kanjeng Nabi. Mon Alqamah tak sabora, sebelum Alqamah yo bi apoi neraka, yo berkada bi apoi dunya. Berangkat boleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketemu ibunda Ummah. Alqamah makin keadaan sekarat. Alqamah makin keadaan ampun sangat mengharapkan keridhaan panjenengan. Kanjeng Nabi akirim salam, mun panjenengan tak nyebora sebelum Alqamah yo bi apoi neraka, makin yo bi apoi dunya. Maka ibun Alqamah ngeding salam dari Kanjeng Nabi ngak nikah. Engak ki nek kenen, engak ki akejen, engak ki apolong abi Sayyidina Alqamah. Maka ibun entar dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa ibunya pora akhirah Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Neng riwayat lain bada orang laki andi bine. Orang laki andi bine selaki ngocak dek si bine. Dek, cek sampai turun dari bangunan dia. Selama engkau ajalan, selama engkau musafir perjalanan kaki cek sampai turun dari bangunan dia. Bangunan tingkat. Saya bawa ni ke bapak, bimbu, saya atas ni ke anak bimanto. Turun. Saya laki jalan pamit usaha untuk beberapa hari tak boleh. Selang sehari dua hari bapak sakit saraf. Keluarga nongke bentak nyunggu bapak sakit saraf. Karo bentok kita nyandek lain nama rekapi seporan. Engkau tahu bapak je semaraja engkau. Tapi setiap engkau tak wajib norot ketang bapak, engkau wajib norot ketang laki karena berpindah setelah tang kewajiban. Engkau ngelatinin ketang laki. Kok dia begitu turun dari tempat bangunan dia. Ini kan yang ukut, keterangan yang ukut kurang lebih insyaallah halaman nomor petok bagian bebe. Hari berikutnya tambah sarah, katanya boleh. Tak turun aban, bapak nazak setia. Kare bentok, tetap tak turun. Hari berikutnya mati bapak. Ngebala, bentok kita turun. Keluarga na bantoron kapi kare bentok tak nyongo mulai dari sakit sampai nazak sampai mati tetap tak bengal toron karena ada perintah dari orang laki kau tak toron setia entar ke Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi nyoro engkau toron mun can Kanjeng Nabi engkau tak oleh toron engkau tak toron berangkat otosan dari keluarga ini entar ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaulah menyampaikan hal peristiwa cerita aki dari ada sampai budi bahwa tretan binek kulan di laki-laki na musafir ben si laki gila apa senan cek sampai turun selama perjalanan, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri perempuan yang ketika ditinggal musafir oleh sang suami ben berpesanan saya nggak nikah. Qul laha dan Kanjeng Nabi kebala kering binek jira ati'i zaujaki patoat kalakina cek toron
Demi Allah kerem salam dak ke keluarga naben bapaan bene sepora bi Gusti Allah tusa-tusa nakapi barokan di anak bini taat kereng laki. Allahu akbar. Cilingnya coba tapi manfaat aja bapaan nih sepora tusan nah sebab andi anak bini taat ke orang laki. Tain mainan urusan kereng tuan nih kan. Apapun keadaan nah sesibuk apapun keberadaan nah jangan sampai tak ningale kereng sepona jangan sampai tak nyongok kereng tuan bumune banyak kisah-kisah dari orang laki saya matur ke Kanjeng Nabi dalam hadis-hadis banyak syarat urusan birrul walidain nika anishkurli wali walidek tebun Gusti Allah asokor ban kangko ban asokor kering tuana sampean asokor ke Gusti Allah sebuka le sare tak sokor kering tuana etolak sokor berterima kasih ke Gusti Allah lewat cara berterima kasihlah kering tua beda orang laki mator boleh ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah bapak kula ngecok abang kula ya Rasulullah bapak kula nika nyanyi ngalak pese kula apa jawaban Kanjeng Nabi antah wa malukah li abikah be'en bi tunyana be'en endin bapan ben andai kata be ne taleen le era terus eseret ke pasar jual han bapak tapi tak mungkin cek saking ngering tua ngak nikah sehingga dari hadis nikah hukum orang tua laki orang tua oleh ngalak tunyana anak secukupnya mun pacar anak tak beles mun tak cara dak iya tak ngakan anta wa malukah li abika be'en bi tunyana be'en din bapan be'en can Kanjeng Nabi ketika beda anak laporan bapan polana ngecok ngalak nah, luar biasa ya nikah betapa agung dari kisah dari adek nikah adalah dilalah atau dalil ala azimi birril walidain fa innahu afdalu minal jihad sesungguhnya dalil-dalil yang telah kita sebutkan adalah dalil tentang agungnya berbakti kepada orang tua kedua orang tua fa innahu afdal minal jihad dan sesungguhnya birrul walidain itu adalah afdal lebih utama daripada jihad fi sabilillah benih pada lebih muljah lebih afdal dari jihad fi sabilillah nah aneka pentingnya kawan panjenengan ada di anak ya cek sampai laben bi anak cek sampai ngal bengal cek sampai kuli bi sampean neka di anak elantor manja tapi tak di tata cara ada cara na bekte kering tuan bahaya nih kah sampean kasta ning tunya wallahi ku aku ning akhirat lebih kasta boleh ternyata anak mun teh pas sekolah teh pangaji teh didik kataria kasta ning tunya percuma kasta ning akhirat percuma kasta ning tunya mungkin ki bisa didik tapi kadang-kadang lambat ponan karena pergaulan karena nikah sulit ponan untuk didik mumpung kita ngasep jekajeh wat kuataki untuk sekuni ngeluangaki bektoh tak usah 24 jam sekuni dari bektoh untuk ngeluangaki nyom tanah ibu nyongok kesehatan ibu merengin teka pun sekecek cek sampai tak sekali karena ancam nanarakah kang kui orang sih mengkecewa kering sepo nikah karena itu nikah hadis cek sampai ilmu bahkan ring tuan butuh sekalipun butuh tetap wajib hormat butuh sekalipun ahli maksiat bapan pemabuk penjudi penzina sekalipun tetap tak nguguraki dengan kewajiban untuk abek teh hormat da orang ring sepo nah termoga kita ilmu semanfaat termoga ini kita dibekal dengan santri mulia untuk selalu abek teh kering sepo cek keluar kecuali pamit kering sepo cek peta kede cek peta kerjet kelaban cara ngane ka insyaallah
kulit sambian swarga bakal buka lebar tining Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah ketika sambian pun bengal kering sepo nyerangap nyentak, bahkan bedoreng ahli ibadah beni nolak kering sepo, beni alaben kering sepo, tak terima amal lebih Gusti Allah. Tolak kapi amal lebih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tolak amal kakek. Orang si ahli ibadah ni kebingung, karena ngode ni kebingung. Apa sih marak kita terima tang ibadah? Akhir Allah Subhanahu wa taala ada budak orang laki nikah. Ben enggak. Ketika gulaku ban ngeding mau nyena sandal menuju de kamar ban terus kaki dung metedung. Karena ban takwa isoro bireng tuana sebab riang kau tak nerima de ibadah ban. Allah. Benenolak le Pak. Tahu cek mau nyena sandal entar de kamar. Dung metedung akhirnya buka lah bang abi ibun ketinggal anan ke badan tedung ya siapa senyor orang tedung tak mungkin ibunya kena orang tedung bane enggak ban si dung metedung ruah engki ya Rasulullah sebab riyah engkau tak nerima da amal ban fakif mun alaban fakif mun nyentak atau kar bireng tua wah ada bagusnya sekali orang kata cerela ada bagusnya sekali lah sampian kuaku bamba mundi lake bantu lake untuk abek teh kering tuana mun sampian tak bisa ngeladinin matuah minimal lake na enje soro abek teh kering tuana mun ben tak mampu sebab bacet benereng tuana bener ibu tibi matuah mungkin ki merengis dak kotorna mungkin ki bede cicit minimal baan kuaku lakin aja sora bekte tau sahabat encok ko ben abantu lakinna bantu untuk abek teh kering tua-duan ampun cokop punan kang kuring bini zaman akhir nggak nikah beda keng sulit cara jarang orang mantoh perhatiin kematuan ini jarang mon enten dong kadang gabai saingan pak matuan ini dari masa kira ala akhirnya tak sayang dari ring tuan lah mun sampean tak bisa bekte ke matuah minimal lah kena tibi je soro bekte ke ring tuan tibi cukup kang kui ring bini yang akhir zaman sing nikah swarga insyaallah mun yang kep saingan tak pate sayang kangko sayangan kambu tak pate neser kangko neseran kambu oh ada ibadah aja lah pak percuma ilmu je tak erga ni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak cerita-cerita saya berkaitan kelaban orang tua. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah temu kepada selamat. Matur muga paring kesabaran, matur muga paring ketabahan, matur muga beri kesempatan untuk abek teh kering tua. Bisa mebunga tekakone sekone meseneng atene tekane sekone menghibur atene tekane sekone ya cek pesosa cek petekede boleh cek petekerjat boleh nah insyaallah laku kanca santren ke Sleman kabar kula tibi taoneng napa bener laku mulian kula taoneng keng mun pacet laku ne ke Slemanan berarti mangkene ka ngaji penutupan sementara ya karena mon terus ngaji deki kanca santre tak ketinggalan jauh ini ketepak da birul waliden ketepaan ke bayi sangoh mole tutuaki bande bacet didik cara kadari ya ponduk didik cara ngak nikah teh didik alaben ning ponduk nya aja sampai ngalbengal kering tua insyaallah odin ben bakal nyaman bakal tentrem bakal insyaallah dunia akhirat bakal nyaman jagen karo dunia akhirat apa nyaman bi Gusti Allah Subhanahu wa taala syukur bisa meseneng kering tua dua nah cek mata kerja cek mata kede tutuaki cek bahwa pondok dia selalu ngajaraki ketaatan kering tua nah jadi mulai laku insyaallah libur sementara sampai Belina kaca santre karena mereka juga
lebet salon deka kanca santri binian. Nah, insyaallah paring lanceung umur sehat wal afiah. Adapun kegiatan-kegiatan selain tetap hadrah basaudan, tetap maulid Jumat sore tetap insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin wa ala alihi wa sahbihi filun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil filun. Rabbana anfa'na bima yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina malil kutri untha wa dhakar wa waffiqhum lima علما نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح الأحضر ربي شفينا وسلم أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوس المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا خلع قاسم البكر المقدم جمع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وكعب بن سالم قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والمزن الدين المالبري والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفرهم ود بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ود بالإرشاد وذي البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زلبشي ثم إلى روحي قد بالملك الحبيب علي الهبشي ثم نقول الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاه وأولاد مرموح ضار وإخوانه
الحبيب عبد القادر أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى وأخيه السيد عباس المالكي وأصول مغفرهم والحبيب إبراهيم بن سميد وأصول مغفرهم ثم إلى الحبيب علي كويتام والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب حسين قرسي والحبيب محمد قرسي ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد بن والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن سمسم والحبيب علي بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد بن شبكر بن سالم والحبيب مشهور بن محمد بن سمي الحبيب بن شبكر بن سالم وأصولهم وأنفرهم ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بنيواني والحبيب صالح صاحب التنق والحبيب جعفر بن علي بهرون والحبيب حسن محمد بهرون وأصولهم وأنفرهم ثم إلى روحي جاسم رسل زوجتك أجي هاشم رافع زوجة ثم إلى رباه نور سالم ثم إلى روح باهي رفيع وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خلي عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يعلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين وفكر في الدين ويعلم من التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلومنا علوما نافعة ثم أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلفنا الصالح مثل جلسنا نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.